Pomaže Bog, braće i sestre. Drago nam je da ste večeras sa nama. Ja ću pokušati da predstavim sve one koji su učestvovali u ovom projektu. Svakako da je onaj koji je najvredniji i najvažniji činilac ovog projekta tamo daleko, ali naše srce je tamo u Svetom manastiru u Hilandaru. Večeras sa nama deo tima koji je vredno radio nekoliko godina da bi ovaj projekat, koji je jako važan za srpsku istoriju i kulturu, video svetlo dana. Deo tima, predstavit ću ih gospodin Milan Kićevac, naš prijatelj, inače iz Budimpešte, deo našeg tima Pravoslavnog udruženja Sveti Sava, a svakako i deo vaše prosvjete, gospodin Miša Nikolovski i gospodin Stanko Rodić. Ja ne mogu a da ne prenesem bratski pozdrav Sabora staraca Svetog manastira Hilandara, kao i njihov blagoslov za sve što mi radimo i što vi radite, a da je duše korisno i blagodarno za srpski narod. Ovo mi iguman zamolio. U ovom projektu je Sveti manastir Hilandar bio nezaobilazan iz prostog razloga što se u njemu sastavljao nomokanon, zakonopravilo, koje je prethodilo Dušanovom zakoniku. Kao carska lavra, riznica srpske kulture i istorije i mesto gde je izvršen prepis Dušanovog zakonika, ovaj projekat nije mogao imati boljeg izdavača. O samom Hilandaru vi sve znate. Od toga da su ga osnovali Sveti Sava i njegov otac Sveti Simeon, da su se svi sveti Nemanjići utkali u ovu svetinju, da loza Svetog Simeona rađa preko 800 godina na radost svih onih bezdetnih koji su nakon korišćenja i molitvi koji su nakon korišćenja loze Svetog Simeona i molitvi Hilandarskog bratstva dobili porod. Do toga da nad manastirom i svekolikim srpstvom bdi ikona presvete Bogom majke Trojeručice. Poznato vam je i stradanje manastira uzrokovano požarom 2004. godine i obnove koja je u toku. Siguran sam da svako od vas na neki način učestvuje u obnovi ove svetinje, kao i to da nam je svima Sveti Sava i Hilandar u srcu. Ideja o ovom projektu je nastala u Hilandaru kroz razgovor igumana Metodija i predstavnika Pravoslavnog udruženja Sveti Sava kao suizdavača zakonika. Pravoslavno udruženje Sveti Sava sa svojim mnogobrojnim članovima dugi niz godina obavlja misionarsku delatnost na prostorima Srbije, od izdavaštva, gde smo već prepoznatljivi, tribina i predavanja sa nacionalnim i verskim temama, koje organizujemo u našem klubu u Novom Sadu, dečijom školom slikanja, likovnih saborovanja u našim svetinjama, brigom oko kosovskih svetinja i prizrenske bogoslovije, do aktivnog učešća u obnovi Hilandara, gde smo od 2004. godine do danas delegirali i organizovali odlazak nekoliko hiljada pravoslavaca koji su svojim radom učestvovali u obnovi manastira. Svakako da treba pomenuti i 20-godišnju aktivnost u organizovanju pokloničkih putovanja ka svim pravoslavnim svetinjama. Pripreme i realizacije ovog projekta su trajale nekoliko godina uz nesebično angažovanje igumana carske lavre Hilandara arhimandrita Metodija, profesora doktora Đorđa Bubala i nekolicine nas iz udruženja Sveti Sava. Ukupno smo izradili, tako da kažem, ili proizveli 400 kompleta. Jedan komplet podrazumeva fototipski hilandarski atomski prepis koji je upakovan u kožni povez i optočen srebrnim okovima, knjigu u kojoj je sadržan prevod na 5 svetskih jezika i savremeni srpski jezik, drvenu kutiju kao repliku kutije u kojoj se čuvao zakonik. Cena ovog kompleta je 390 evra i kompletan prilog je namenjen za obnovu Hilandara, što je jako važno napomenuti. Da ceo projekat je osmišljen iz prvog razloga da istaknemo to što je važno i primarno za srpsku istoriju i kulturu, a drugo, svakako važno da damo svoje učešće u obnovi Hilandara. Pored kompleta smo oštampali jednu količinu knjiga prevoda, to je ova knjiga prevoda, na 5 svetskih i savremeni srpski jezik, i ona košta
po blagoslovu manastira 20 evra i može se nabaviti preko udruženja, preko prosvjete ili direktno ako neko bude imao sreće da posjeti Sveti manastir Hilandar, može ga uzeti tamo i u Hilandarskoj zadužbini u Beogradu. Napominjemo da su svi primjerci numerisani i ručno izrađeni. Znači svaki ovaj primjerak je ručno izrađen i on je na neki način autentičan i originalan. Jedna od važnih stvari da je naš predsjednik i predsjedništvo srpsko već jedan određen broj zakonika, da ne kažem kompleta, poklonio određenim svetskim državnicima, tako da se on nalazi kod američkog predsjednika, kod Merkelove i kod inih evropskih predsjednika i ministara koji su imali priliku da se osvedoče kako mi istoriju i kulturu imamo. Ja ne mogu da ne pomenem naše bratsko udruženje, naše prijatelje iz prosvjete, koji su nam već nekoliko puta izašli u susret i na radost svih nas i na radost svetinje Svetog manastira Hilandara, bili na lepoj i ozbiljnoj usluzi, tako da su nam pomogli da u Beču napravimo jednu kvalitetnu promociju, da u Temišvaru to isto uradimo, u Budimpešti večeras i sutra opet kod vas ovde, a svakog i narednih dana u određenim gradovima Republike Srpske. Hvala vam na izdvojenom vremenu, a ja ću zamoliti mog kolegu Milana Kićersa da vam nešto više kaže o zakoniku. Dame i gospodo, braći i sestru, pomaže Bog. Izuzetno mi je zadovoljstvo i velika čast da sam večeras među vama i od srca vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme i posvetili ga caru Dušanu, Dušanovom zakoniku i svima nama. Nisam stručan i nisam istoričar da detaljno pričamo o Dušanovom zakoniku, niti je to bila želja i cilj, već je naš zadatak bio da ovaj projekat od početka dovedemo i privedemo kraju. Početak je bio pre nekoliko godina kada smo dobili blagoslov od njegovog preosveštenstva igumana manastira Hilandara, gospodina Metodija i saveta staraca. I tad smo prionuli poslu i krenuli smo da uobličimo ideju, a ideja je bila da jedno od velikih srpskih znamenja, Dušanov zakonik, približimo svakodnevnom čoveku i ono što je možda još bitnije, da približimo svetskoj javnosti, samim tim da pomognemo i manastiru Hilandar. Kao što ste čuli od mog prethodnika, brata Raška, ceo prihod od prodaje ovog izdanja, fototipskog izdanja Dušanovog zakonika ide za pomoć i obnovu manastira Hilandara i ono što je veoma bitno je da je cena na svim mestima uvek ista. Znači, bez obzira da li ga kupujete u Banja Luci ili u Hilandaru ili u Beču, cena je uvek ista. Krenuli smo i povodili smo se nekim manjkavostima koje su se primetile u radu dosadašnjih izdavača velikih srpskih znamenja. A to je bilo da, primjera radi, Miroslavljevo evanđelje je štampano samo na srpskom jeziku. I onda smo dolazili do problema da kada se jedna taka veličina predstavlja u inostranstvu, vrlo je teško u kratkom vremenskom periodu objasniti šta je to, ko je to, kolika je to vrednost. I obično ljudi preko tako velikih vrednosti prelaze olako i brzo. Mislili smo da ćemo ovim našim projektom i ovim našim izdanjem napraviti jedan pomak i preći preko svega toga. Zato je i Dušanov zakonik preveden na savremeni srpski jezik, to znači jezik sadašnjice srpskog roda, i preveden je na 5 svetskih jezika.
na ruski, grčki, nemački, engleski i francuski. Upravo zbog onoga što sam malo pre rekao, da bi svet mogao da uvidi, sazna i dopre do vrednosti srpskog naroda. Imali smo priliku, zahvaljujući velikom trudu prosvjete, a posebno gospodina Mihajla Vujovića, da budemo prošle godine o sretenju gosti u Beču, carskom gradu, i to na Međunarodnoj diplomatskoj akademiji. To je zaista bio poseban trenutak, jer retko se ukazuje prilika da na jednom mestu budete okruženi sa toliko svetskih priznatih diplomatskih zvanica. I tada nam se po prvi put obistinilo ono što smo i hteli da uradimo, između ostalog, s ovim projektom. Strani vojni izaslanici, kolege našeg brata Mihajla, su prilazili, uzimali Dušanov zakonik i sami bi krenuli da čitaju. To je neprocenjivo bogatstvo kada čovek koji nije srpskog roda može da čita i da saznaje o istoriji srpskog roda. Sem toga, kao što sam rekao, ideja je bila, čini mi se da živimo u vremenu i da živimo u svetu kada se srpska tradicija i srpska kultura zapostavlja i gura u zapećak, kada je moral na niskim granama i kada su vrednosti neke druge, a ne one koje su prave. I to je drugi cilj ovog Dušanovog zakonika. Da ga približimo narodu, da ga približimo svetu, da upoznamo Srbe sa onim što mi jesmo. Projekat Dušanov zakonik koji smo mi uradili, zamislili smo, on se sastoji od 3 segmenta, od 3 dela. Konsultujući istoričare, konsultujući mudre glave carske lavre manastira Hilandara, došli smo do saznanja da su sudije u vreme cara Dušana morale nekako da nose zakonik sa sobom. 2 saznanja su bila. Jedna je bila da je Dušanov zakonik nošen u jednoj vrsti kožne torbe, a drugi, koji je po priči istoričara bliži realnosti, je da je postojala jedna kutija u kojoj je nošen Dušanov zakonik zbog svoje veličine i obima, pa smo tako i mi napravili ovu kutiju. Naš brat Stanko Rodić je dao idejno rešenje i tvorac je te kutije, koja je zamišljena, ima dvostruku funkciju, ne samo da nosi knjigu, drugu knjigu prevoda u sebi, već kad se zatvori ona može da bude i postament, jer jednostavno u to vreme knjigu je trebalo postaviti na nešto pa suditi, pa smo mislili da je i kutija mogla da bude postament. Koliko je Dušanov zakonik bio sveobuhvatan, modern u vreme u koje je donešen, govori i to da je on u tom trenutku bio skup mnogih zakona koji su do tada donešeni i koji su unapređeni. Pomenut ću samo neke. Prvo ću pomenuti, naravno, krmčiju Svetog Save i mnoge druge vizantijske zakone koji su obuhvaćeni zakonom cara Dušana. On je u ovom izdanju izašao na videlo iz 2 puta. Prvi put je to bilo 1349. godine u Dušanovom gradu Skoplju, a 5 godina nakon toga u Seresu ili Seru u današnjoj Bugarskoj. Dušanov zakonik je izašao na videlo sveta pod blagoslovom patrijarha Joanikija, i to samo godinu dana posle povratka cara Dušana sa Hilandara, gde je proveo skoro godinu dana sa svojom porodicom bežeći od kuge iz Srbije. Samo godinu dana nakon izlaska drugog dela Dušanovog zakonika, car Dušan se upokojio.
Ovo je sveobuhvatno izdanje. Mi smo izdali fototipsko izdanje, 2 prepisa, atonskog i hilandarskog. Zašto atonski, zašto hilandarski? Zato što su oba pronađena na Svetoj gori i oba su u jednom trenutku bila u Carskoj lavri Hilandaru. Ono što je možda zanimljivo, ja bih hteo da vam pročitam nekoliko članova Dušanovog zakonika, samo da ilustrujem koliko je zakonik i danas aktuelan. Ovaj zakonik postavljamo od pravoslavnog sabora našega s preosvećenim patrijarhom Kirio Anikijem i svima arhijerejima i crkovnicima, malima i velikima, i sa mnom, blagovernim carem Stefanom i svom vlastelom, carstvom i malom i velikom, a zakonima ovim bi sastav. I nijedna svadba da se ne učini bez venčanja, ako li se učini bez blagoslova i bez pitanja crkve, takvi da se rastave. I za jeres latinsku, hrišćani koji su se obratili u latinski obred, da se vrate opet u hrišćanstvo. Ako li se ko nađe da nije poslušao i nije se vratio u hrišćanstvo, da se kazni kako piše u zakoniku svetih otaca. Igumani da žive u kinovijama po zakonu, dogovarajući se sa starcima. I na 1000 kuća da se hrani u manastirima 50 kaluđera. I kaluđeri i kaluđerice koji su se postrigli, a žive u svojim kućama, da se izagnaju i da žive po manastirima. Braća koja žive zajedno u jednoj kući, kada ih ko pozove dok su kod kuće, koji dođe od njih, taj da odgovara na sudu. Ako li ga nađe na dvoru carevom ili sudinom, pa dođe i rekne, daću brata starijega na sud, da ga da, ali da ga niko ne prisili da odgovara. Sirota prelja da je slobodna isto kao i pop. Vlastela velika da se pozivaju na sud s pismom sudinim, a ostali s pečatom. Ko se nađe da je počupao bradu vlastelinu ili dobrom čoveku, da se tome ruka odseče. Ako ko opsuje arhijereja ili kaluđera ili popa, da plati 100 perpera. Ko se nađe da je ubio arhijereja ili kaluđera ili popa, da se taj ubije i obesi. I gde se u zemlji nađe čovek kome bude konj uginuo, ili ga je vuk pojeo, ili ga je sam ubio, a on uzeo priselicu za konja i otkrije se istina, ako bude tako, da onome selu koje je dalo priselicu plati gospodar, čiji je čovek 7 konja. Hvala vam još jednom. Ja bih sada zamolio našeg brata Stanka Rodića da vam kaže nekoliko reči o kutiji. Hvala vam. Prije nego što gospodin Rodić uzme riječ, ja bih želio da vam kažem, gospodin Milan Kićevac koji je upravo govorio je predsjednik crkvene opštine u Budimpešti, član eparhijskog upravnog odbora, član patronata zadužbine Save Tehilije Tehilijanuma, a ono što se mi posebno ponosimo iz prosvjete, to je da je povjerenik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta za Budimpeštu i za Mađarsku. Dobro večer, ja sam Stanko Rodić, član udruženja, pravoslavnog udruženja Sveti Sava iz Novog Sada, po profesiji inženjer, inače slikar. Meni su dali to zaduženje ispred udruženja da poradim idejno i tehničko rješenje za kutiju, donekle korice i sve to kako danas izgleda. Ja sam uključen od početnih razmišljanja o izdavanju ovoga fototipskog izdanja, od početne ideje, tako da sam dosta upoznat sa svim problemima
a bilo je mnogo, zato što smo mi krenuli to onako volonterski, sa ljubavlju, čistog srca, naravno bez novca, vremenom se otvarale neke nove veze, onda smo sa manastirom Hilandarom napravili taj kontakt, pošto smo u manastiru dobili smo od njih jedno fototipsko izdanje, koje se nalazi u manastiru i recimo i na taj prepis smo čekali neki 6 mjeseci, dok su oni poslije požara, kako je to sve ispreturano, pronašli taj prepis i fotokopirali ili dali nam ga na korišćenje. Ideja, mi smo na par mjesta, ja sam sa kolegama, umjetnicima, razgovarao o ideji, o svemu tome, kako bi trebala da izgleda kutija, same korice i sve to. Međutim, imali smo neki 5-6 rješenja za tu kutiju. Neke su bile malo i glomazne, neke malo i skupe, neke urađene sa savremenim materijalima, recimo. Radili su i sa starim materijalima, ali su onda pravili greške pa su bajcovali, što nije bilo specifično za to vreme. I onda sam ja vidio da nema, vreme prolazi, đavodnju šalu. Ja sam napravio ovo rješenje kako jeste. Kutija, recimo, imamo samo kod ovog rješenja, mi smo imali za početak, ovo su ovi okovi, radili smo konkretno ja i kolega Miša Nikolovski, dizajner. Pa smo nosili da saglasimo manastir sa igumanom, pa smo pravili ispravke, pa smo, znači, onda smo to na kraju sve posrebrili. Ovo sad malo izgleda sirovo, naravno vremenom će to da dobije tu patinu srebrenu. Kožu, prva koža na koju smo radili, znači ti prvi uzorci koža je bila glatka, kvalitetna, ali nije nam se sviđalo, nije odisalo na to vreme. Onda smo u kožari Ruma otišli tamo sa idejom da oni nama naprave staru kožu. I oni su čuli kako sad, staru kožu, mi svi hoće nova, vi hoćete staru. I tako, i oni su jedno mjesec dana tako, nekim hemijskim putovima, oni su napravili ovu kožu koja izgleda ovako kao stari. Čak su oni imali ideju da oni to uvedu u svoj proizvodni program, ne znam šta, nešto su htjeli da daju neko ime, tako, rekao, nemojte. Znači, to ovo sama knjiga je, znači, tražili smo papir koji je najpribližniji pergamentu. Vidite da je to kvalitetan papir, a knjige su povezane ručno sve. I sve ovi okovi, sve je to ručno postavljeno na njih. Kutija je isto savremeni materijala, samo što smo mi ispatinirali, izgrebali, tako da to liči da to dotiče malo onoga vremena kad je, mislim, da li je to u to vreme bila kutija ili neki kožni povez ili mi nemamo pojma, mi smo samo, odlazili smo par puta, gledali smo u manastiru Hilandaru, gledali smo te stare spise, knjige, to je naša maštarija, da je to možda izgledalo tako. Možda i nije, ali eto, to je naša ideja. Pa sad, ja ne znam koliko smo mi uspjeli u tome, ali trudili smo se i meni je drago što je ovo, znači već 3-4 godine, ovo je već, ja mislim, 3. godina, kad je druga godina kako mi vršimo promociju. Prva promocija je bila u Novom Sadu, na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz pomoć gradskih otaca i sveštenih lica iz Budimpešte, Novog Sada i tako. Mi se i dalje trudimo, mi imamo volje, ljubav i želje da pomognemo našoj carskoj lavri. Evo, mi smo i tim povodom večeras ovdje prezentujemo to što smo mi uradili, sad koliko smo mi uspjeli u tome. Mi imamo želju da to prodamo, da pomognemo manastiru, sad ko ne može da kupi, može bar da priča, da preporuči nekom šta je u pitanju. Hvala vam, svako slučaju.
Dobro večer, nadam se da niste umorni. Ja sam Mišo Nikolovski, ispred Udruženja Sveti Sava, čiji sam član. Bio sam zadužen da budem urednik praktično ovog izdanja. Ujedno sam i dizajner celog projekta. Ja ću vam govoriti o prepisima Dušanovog zakonika. Pošto sad ja sam upravljam, malo ću gledati ovde, malo dole, malo gore, tako da ja se izvinjam ako ću biti malo dekoncentrisan. Kada se kaže Dušanov zakonik, obično se kaže da ne postoji ni jedan original. Međutim, samo jedan original je i postoje. To je onaj prvi koji je proglašen u Skoplju 1349. godine, odnosno onaj original iz 1353. godine koji je ponovo promovisan i proglašen u Seru. Nakon toga svi sledeći zakonici bili su prepisi. Međutim, kako se onda jedini način bio da se umnožava bio rukopisni način, znači svojeručno, svi dalji prepisi zapravo su originali, jer su rađeni na način koji je jedino bio moguć u to vreme. Mi danas ne znamo kako izgledao ni prvi, ni sledeći prepisi koji su sledili nakon toga tokom decenija. Ne znamo ni kako su se umnožavali, na koji način se organizovalo umnožavanje, koliko je prepisivača bilo, a ne znam ni koliko je tih prepisa iz vremena carstva uopšte bilo. Paja Jovanović je na svojoj čuvenoj slici, koja ima dva naziva, zato ovde i piše da vas ne zbuni, prikazao Dušanov zakonik u obliku svitka. Da razjasni malo ovu sliku, ova slika je naručena od strane Kraljevine Srbije za svetsku izložbu u Parizu 1900. godine. I Paja Jovanović je tada vršio velike ispitivanje kako da predstavi ovu kompoziciju celu, a naručena je bila kompozicija Krunisanje cara Dušana. Međutim, kasnije, i tako se 50 godina zvalo, međutim, kasnije sam Paja Jovanović rekao da je on u stvari slikao proglašenje Dušanovog zakonika. I zbog toga sam ja ovde vama hteo da predočim kako ta slika izgledala, sa ovim detaljom na kojem se vidi da je Dušanov zakonik imao oblik svitka. Međutim, svitak kao oblik, kao forma u srednjem veku je bio poznat i on se primjenjivao u svim poveljama, svim predmetima koji su bile malog obima. Sudeći po tome kako su druge knjige izgledale u to vreme, kao što je spomenuo kolega Miroslav Jevanđelje, nameće se da zakonik nije mogao biti svitak, nego je morao biti u obliku knjige, kakav mi danas vidimo u prepisima koji su sledili. Dakle, do danas, kao što kaže, ovde nije prođen ni jedan iz vremena. Znači, kad se kaže nema originala, nema ga iz vremena carstva. Međutim, nema njega ni u kompletnom periodu od 50 godina. Najstariji prepis koji je pronađen je struški prepis koji je datiran ne s kraja 14. veka, nekoga datira čak do 1773. godine, što istoričari se nisu složili do kraja, najverovatnije negde 1395. godina, znači nakon Kosovske bitke. Takvih prepisa, znači pa od struškog pa nadalje, pronađeno je ukupno 10, a do danas ukupno 26. Svi ti prepisi svrstavaju su dve grupe. Kao što ovde vidite, prva grupa čini 10 prepisa takozvane starije redakcije, i to su prepisi do 17. veka. Šta je njihova osobenost? Njihova osobenost je da zapravo mi za njih nemamo predložak. Znači, mi ne znamo sa kakvog su predložka nastali, a svi se oni međusobno razlikuju. Kako po rukopisu, tako po negde i po sastavu. Sad ovde moram napomenuti jednu vrlo važnu stvar kada budemo kasnije gledali ove prepise. Ovaj, znači, struški najstariji. U jednom članu zakona negde piše da se prepisi moraju raditi 100% tačno. I čak je predviđena kazna za bilo kakvu izmenu. Znači, ako je prepisivač bilo šta promenio u zakoniku, bila je predviđena kazna da mu se seče ruka i jezik. Znači, bila je kazna vrlo stroga, upravo stoga da bi zakonik bio prepisivan što je moguće verlije, da nema nikakvih izmena, da nema nikakvih dopuna, izostavljanja i tako dalje. Verovatno se to i događalo u onim prepisima pre ovih koje ćemo sada videti. Međutim, kako je carstvo s 1371. godine zapravo prestalo da postoji, samim činjenicom da cara više nije bilo,
Mi zapravo ne znamo čemu je služio zakonik kasnije u tom periodu, iako je država Srbija postojala. Znamo svi, da sada ne ponavljamo to nam izgleda praksa u istoriji, da se delimo, da su knjezovi bili dosta samostalni, da nisu međusobno, čak su i ratovali, da sad ne spominjamo međusobno. Verovatno se zakonik i nije primenjivao u onom obliku kom je bio nastao, ali je on nastavio da živi. I to je jedna od najvažnijih osobenosti Dušanog zakonika. On je nastavio da se prepisuje i dalje tokom vekova, iako zapravo praktična primjena njegova nije bila potrebna, odnosno, barem ne njegova celina. Delovi koji su korišćeni kasnije bili su više vezani za crkvene pitanje, za život u manastiru, o čemu sam zakonik ima nekoliko desetina članova početnih, govori upravo o tom delu. Znači, kada su se zakonici prepisivali, u ovim prednostima koji su kasnije nastali, znači sledeći koji je po starosti atonski prepis, koji imamo i ovde u ovoj knjizi, kao i sledeći hodoški prepis i hilandarski prepis. Ova tri zakonika se pretpostavlja da su prepisana sa istog predloška. Čak se smatra da je hilandarski hodoški prepis prepisao isti pisar, isti kaligraf, po načinu rukopisa, a po sastavu, po članovima kako su poređani, šta je dopunjeno, šta je izostavljeno i po svim drugim karakteristikama istoričari smatraju da su ta tri prepisa vode poreklo od istog predloška koji mi danas nemamo i ne znamo kako je izgledao. Zaboravio sam da kažem, ja mislim zaboravio sam da kažem da struški prepis, veoma važno, da je njega pronašao ruski slavista Viktor Grigorić na svom putu kroz Srbiju, pa na Svetu Goru. On ga je pronašao u Strugi i poneo ga je sa sobom, kao što je pronašao i atonski prepis, koji je takođe našao u manastiru Hilandaru i poneo sa sobom i oni se danas nalaze u Moskvi. Znači, nisu uopšte u našem posudu. Dok hilandarski prepis se i danas nalazi u manastiru Hilandaru u njihovoj biblioteci. Sledeći po starosti studenički prepis, koji važno reći ovde zašto nose ova imena na prepisi. Oni nose imena po mestu gde su pronađeni, a ne po mestu nastanka. Pošto je ovo nesigurna informacija bila, oni su kasnije istoričari su dodeljivali imena onako kako je koji rukopis pronalažen, tako su mu imena i dodeljivana. Znači, studenički prepis je jedno vreme bio u manastiru Studenici i ja ću samo, izvinjavam se, pošto nisam... Danas se nalazi u Zagrebu. Znači, čudni su putevi kako su koji prepisi putovali i šetali po svetu, kako su raznošeni, prenošeni i kako su uopšte preživali. Znači, on je nekim svojim putanjama stigao danas do Zagreba i tamo se čuvao u njihovoj akademiji znanosti i umjetnosti. Sledeći po starosti je bistrički prepis. Ovaj prepis je pronađen u manastiru Bistrica. Taj manastir se danas nalazi u Rumuniji i tu je nekako stigao nekim opet tako nekim čudnim putevima njega je pronašao ruski slavista Nikolaj Nadeždin i on se takođe nalazi u Moskvi. Baranjski prepis, kao što već govori samo ime, pronađen je u Baranji i danas se nalazi u Beogradu. To je jedan univerzitetskoj biblioteci, jedan od retkih koji se nalazi kod nas u našem vlasništvu. I sada dolazi do prizorskog prepisa koji smatraju istoričari jedni od najvažnijih, zato što je on najpotpuniji. Znači, on jedini ima 183 članova od 201, znači kompletan prvi deo i deo drugog dela koji je proglašen kasnije. Sem toga, ovaj prepis je jedini koji ima ukrase, znači ove zastavice, inicijale i tako da. Jedini je ukrašavan. Od svih dosad pronađenih prepisa jedini ima ove kaligrafske osobine koje nijedan drugi, koji su inače karakteristični za srpsko pismo i srpske knjige srednjeg veka, on jedini ima ova obeleže koje drugi nemaju. Ovaj se rukopis danas nalazi u Narodnoj biblioteci Republike Srbije. Zanimljivo je za ovaj zakonik, za ovaj prepis, da je izbegao sudbinu jednog drugog prepisa koji izgora, vidjet ćete kasnije, u 6. aprilu,
6. aprila 1941. godine, jer je bio smešten jedno vreme u umetničkom muzeju u Beogradu i zahvaljujući tome, prilikom bombardovanja Beograda je sačuvan, jer se u to vreme već nalazi u Beogradu. Sledeći po starosti je iz 17. veka Šišatovački prepis, kao što ime govori, kao što sam rekao malo pre, jedno vreme se nalazi u manastiru Šišatovac na Fruškoj gori i njega je ruski slavista i profesor Novosadske gimnazije Pavel Šaferik odneo zajedno sa ona dva koje sam već spomenuo u Prag i danas se nalazi u Pragu. I Rakovački prepis. Ovaj prepis takođe nosi ime po jednom fruškogorskom manastiru Rakovac. On je nama izuzetno značajan, jer jedini ima poslednje 12 članova zakonika, koji nijedan drugi prepis nema. Zahvaljujući ovom prepisu, mi danas imamo svih 201 članova ovog zakonika i znamo tačno kako je on u svom punom sastavu izgledao. On se danas nalazi u Narodnom, i on se nalazi takođe u Narodnom muzeju u Pragu. Dakle, nakon toga zakonik nastavio se prepisuje i u sledećim vekovima. Znači, od 17. do 19. veka prepisivali se uglavnom po crkvama i manastirima. Ovi prepisi, za njih su predložci, utvrđeno je, bili neki od ovih prepisa koje su pronađeni ranije. To ne znači da su oni lošiji, da su manje vredni, oni su i samim tim što su kao novi. Oni su takođe doprineli po našem punom saznanju o tome šta se dešavalo sa duševnim zakonikom tokom vekova. Ja zaista moram da kažem jedan moj lični stav i lično mišljenje dok smo radili ovo, ja sam bio fasciniran time da je taj zakonik, moramo reći, u tajnosti, uz pomoć sveća, 300 godina prepisivan. Vi sami znate da kad je Turska osvojila Srbiju, da su bila zabranjena sva zvona u Srbiji, i crkvena i školska. Znači, pismenost je bila zabranjena, prepisivanje je bilo zabranjeno. Turci su tolerisali donekle prepisivanje crkvenih knjiga po manastirima. Ovo se nije smelo prepisivati, oni su to radili u tajnosti. Bez obzira na to, ipak mi danas imamo 26 poznatih prepisa. Kao što vidite na ovoj tabli, takozvani beogradski ili rudnički prepis koji se nalazi u Narodnoj biblioteci u Beogradu izgoreo tokom bombardovanja 1941. godine. Kada kažemo 26, mi zapravo imamo 25 prepisa. 26. primjer koji postoji nije praktično prepis, jako je rukopisan, isto je pisan i kopiran je stil ovih prepisa, međutim radi se o prevodu zakonika na rumunski jeziku i nalazi se u Bukureštu. I ovde imamo, ja sam od tih 10 prepisa starije generacije, svih 10 i ovaj 11. Sofijski prepis, kompletan fototipski izdanje objavila Srpska akademija nauka i umetnosti u 3 knjige i oni se tamo nalazi, znači sve stranice samih prepisa, svih 11, sa kompletnim ovim tekstom koji imamo u ovim zakonicima, sa prevodima. Dakle, to je ono što ja govorio o samim prepisima, više ne. U ovom, kao što su rekli moje kolege, u ovoj knjizi nalaze se 2 prepisa. Mi danas znamo da ima 3 prepisa koje imaju svetogorsko poreklo, to je onaj hodoški. Međutim, to bi bilo previše za ovako jedno izdanje. Želeli smo da ipak u jednoj knjizi budu 2 prepisa koje se dosta razlikuju, 2 potpuno različita rukopisa, a oba imaju svetogorsko poreklo. Dakle, hvala vam puno.